Prezidente da República reconhece ex-guerrilheiro balu, ladun, hetan, atensaun, husi, Estadu. Li husi video mensagem ba aniversário lorong Valentil badala 5 nebese comemora ya lorong ruanulo fulang ne Prezidente República Zeram Zorta hateten ex Guerilheiru ka Valentil sira nomos veterano balung iharai larang dadang ne ladung hetang atensaun husi Estadu. Tuirorta ex Guerilheiru no veterano sira ne laos Estadu maklakoi taumatan mai be hela iha area isolado liu no balung lahatene instituição sira nebe mak atu taumatan basira. Ita taumatan neo memória basira be mate ita continua taumatan basira be seimoris veterano sira Valentil sira balung ita se a lua lo tambe Estadu la coe Estadu la lua sira la tamba balung sira mesmesa glo dia fo da ruma hawa soru ida ya sabe que ainda va fo ne rui ida ne veterano oi nia ulu ka tempo luta nia muito comocionana agora nia non é date e los que também nia ema takal mata mania tamba latene nia rasek la tene wensa tu hak basic instituição zarne. Se Estadu mos elogia ex-guerrilheiro sira nebe mak dadaune seimoris tamba pronto foan bamate ho di liberta Timor-Leste husi invasor sira. Navegamos admira teve elemento sira nave combate luta 24 anos. E ao ateta o admira teve itania luta ne. Ao admira herói sira nessa mambolchanana. O taur mataruak, o lere anantimor. Sira atene ne, bahira magluta ne ramata o vitória. Ou se a vitória é do Nicolai, sira fiar da vitória. Dal rum hahan laia, sira han buat toto na be sira bele tau serniu. Tina batina. Dal rum bemos laia, sira imu be foer motalaranião. O be colam sira la rende veterano sera merece duni tenia kuro mas sira be veterano genuíno que la usu buat barak sira fo buat toto ba povo fo buat toto ba pátria ba nação e la usu buat barak sira continua humilde na fatin simples. Aniversário lorong Valentil badala 5 hetinang ne se celebra esta estolo dili ho tema estender a paz ao mundo, kahabelar dame ba mundo. Agustino da Costa, Yemen.